Zoang le emele Jehova aparang holoka le tlohele bokwala le phatsime ka yena. Dumelang. Dumelang. Oh, as long le tswile o lokile. A re tadima mo pesalome ya rona ya pele Psalm 130 re fumana mantswe a reng Jehova botebong ba bodiba ke bitsa wena. Morena utlwa lentswe la ka. Ditsebe tsa hao a di ke di sekele thapelo ya ka. Jehova ha o ka lotolotsa makgopo ke mang ya tla emang pele ya hao. Morena empa tshwarelo e teng wena o tle o tshabje. Ha ka lota makgopo a rona ke mang ya tla emang pele ho modimo wa rona. Ha re ka re a rena sebe hona ke mang ya tla emang pele ho yena. Le nna le wena wa tshwanela ho ba a re ka dinako tsohle re mo rorise. Mhlomong ke etseng. Okay, Hosanna 259 ntate nne pele nolo. Kreste a thibulle ditsebe tsa gona re tsebe o bolella ba sitwang. Bane e le modimo wa rona ya re neileng pelonolo e lakatswang tlhweko. A re tswela pele re tadima pesalome e latelang e leng sefela sa mahalote o Dafita. Psalm 131 e bua le rona ka mantswe a reng Jehova pelo ya ka ha ina boikgogomoso. Mahlo a ka a phahama. Ha ke ya ka tsamaya ho tse phahameng tse mphitisang ka boholo.
ke tapisitse moya wa ka, ke bile ke kgutsitse, jwalo ka ngwana ya kgutsitseng, ya dutseng ho mmae. Ka moo ngwana ya kgutsitseng a leng ka teng, moya wa ka o jwalo ka hare ho nna. Israele o a tshepile Jehova, jwale o isa ka ho sa feleng. Le rona ha re ntse re kgutsitse, re tshepile Jehova, jwale o isa ka ho sa feleng. Hlomongwe ke le tadimile ke ngwala listi, bana ba ka ba ka re ba re ba kopa tshwarelo today ha ba batla ho bina. Ntate Malefetse, a ko bine mo ke utlwe hore o reng.
a o sitwa ke meleko hopola mahlo a Kreste a o lebile. Ke ka o Mopesalome a tswelang pele o Psalm 116 a bua mantswe a reng, ke rata Jehova, obane o utlwile lentswe la ka le merapelo ya ka, obane o ntsheketse tsebe, ke tla mo rapela ke hona ka matsatsi ohle a o phela ha ka. Ditlamo tsa lefu di ne di nthabetse, ke ne ke tshwere ke matswalo nqalong ya lefu, ka fumana matswalo le hlokafalo, empa ka rapela lebitso la Jehova, ka re o Jehova o boloke moya wa ka. O Jehova o lereko o lokile, modimo ya tletseng mohau. Jehova o bonolo, o boloka ba bonolo. Ke ne ke hlomohile, mme o tlisitse thuso ho nna. O Jehova o bonolo, o boloka ba bonolo. Osflori a ko dumedise phuthego kutlwe.
re ne o thabela tseo di ratang kaofela. Tadima Psalm 81 e re utlwatsa difela tsa lona ho Modimo o leng matla ohle. Le meho ya lona ya nyakallo ho Modimo wa Jakobo. Phamisetsang dipina tsa lona. Le otle meropa le tidinye thomo le a repa. E kgatlang Jehova. O sinkile.
botlhoko bo kena bo thuba bo ya o thuba bona empa o shebile motho thoko wena ke re sheba Jesu mme Maditšhabe a go dumedise Phuthego. a re ntse re eme jwalo a re tiiseng bomong ba rona o Kriste. I stand tall
Hosanna 2-6, ke utlwa mothusi wa me a mpitsa ke mo latela. A re fumaneng kakaretso ya molao wa Jehova ho tswa bukeng ya Leviticus. Kakaretso ya molao wa Jehova re tla e fumana ho tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Temaneng ya pele le tse latelang. Ba re fumane yona e tla baleha ka mokgwa le tsela ke ena. Jehova a boela a bua le Moshe a re, bolella phuthego yohle ya bana ba Israele. O re o bona halalelang o bane ke ya halalela, nna Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong lona hlonephe ntatae le mmae, mme le boloke disabata tsa ka. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le seke la rapela modimo ya lefela, mme le seke la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le ho le jwalo re ntse re tswela pele hobane di be di teng. Hosanna 114. Baratuwa ba morena wa rona Jesu Kristus. Kriste ha tadima Israele, Dimo wa rona ha tadima o bona ele setjhaba se kgopo. Ya ba o tswa bukeng ya moprofeta Isaiah o rata o bua le setjhaba sena se kgopo sa Israele. Kgaolong ya pele ya bukeng ya moprofeta Isaiah temaneng ya 15 bua le Israele ka mantswe a reng, le ha le ka otlela matsoho a lona ho nna, ke tla lebisa matlho a ka hosele. Le ha le ka atisa dithapelo tsa lona, nke ke ka di mamela. Matsoho a lona a tletse madi, itlhatsweng le hlwekise. Tlosang bollotsana ba diketso tsa lona pele ya mahlo a ka. Le sang ho etsa hampe, ithuteng ho etsa hantle, le batlisise ho lokileng, le sireletse motshwenyehi, le lokisetse dikgutsana, le emele nyeho ya mohlolohadi. Mme le tle re lokise ditaba, o bolela Jehova. O re o bona le ha dibe tsa lona di ka ba kgobedu jwalo ka crimsone, di tla sofala jwalo ka lehlwa. Le ha di ka ba kgobedu jwalo ka scarletta, di tla ba shweu jwalo ka boya ba nku. Ha le rata ho utlwa, le tla ja monono wa lefatshe. Empa rona batho
re rata ho utlwa, rata ho ja ntho tsa lefatshe. Ke ka o tshwanelang ho ba e mong le e mong wa rona. Ke a itekole, bane ka matsatsi ohle re na le sebe. Sa pele ke ho sitwa ho okomela melao ya Modimo wa rona. Sa bobedi ke lerato la boena leo re tlameileng re rate bana beso ka lona. Le a re hlola. Ke ka o e mong le e mong wa rona a ka ikatumetse ho Modimo wa hae, a ikopele boitshwarelo ka ho etsa tumelo ya Bokreste ka mantswe a reng. Hosanna 331 bodibeng jwa mahlomola mo ke neng ke tibile. Ke mang ya o fang tshwarelo? Botsa motho thoko wena. Ka re ke a bona o na le ba bang ba fumana ditshwarelo kae kae. Mmotsa potso hore ke mang ya o fang tshwarelo?
a re dumedisana ka hare ho tempele ya Jehova. Dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng.
a re tlo kena lentsweng ke tlo kopa ke a bona matsatsi a Mema Mahlangu tšhaba kereke ntate Mahlaro tšhaba kereke ba dotšha kereke matsatsinyana o lokile a re fumana pina o simpho o ikatumetse a re ntse re eme jwalo re tlo rapela ho morena wa rona wena Jehova ya mahodimong utlwa merapelo ena re lebisang wena lehodimong o bane o le modimo ya sa sitweng ke letho
Modimo wa rona mamela kopo tsa rona ka letsatsi le letsatsi. Kopa o ke o tshele lerato dipelong tsa rona wena Jehova ya halalelang. O tsebe o re ekeletsa mpho tsa hao Jehova. Me re tla lebo Modimo ka hare ho rona. Re mohlapo wa hao re dinku tsa hao Modimo ya halalelang. Re a tseba re tlhoka lerato, re a tseba re a sitwa. A ko re tsebise lebitso la hao Modimo. A ko phethe tumelo ya hao ka hare ho rona dipelong tsa rona Jehova ya halalelang. O re thuse, me o re tiise tshepo ya rona. Hobane re a rata o ka ba le wena ka dinako tsohle. Re lakatsa ho ba le hlweko ya nnete Modimo ya halalelang. Hobane le wena ya hlwekileng. Bula dipelo tsa rona tse thata jwalo ka lejwe. Di thubakanye o di etse nolo Modimo wa rona. O di etse nolo jwalo ka leokone le nolo. O re fe matla. Hao wa hao tseba o aha ka hare ho rona. Putheo ya hao ke ena Modimo wa rona. Ke beya pele ya sefatlhego sa hao. Le moabi wa lentswe Jehova ya halalelang. Motsamaise o mo matlafatse. Lentswe le dule le lemeng la hae. Haka ona ka fosa o tlose boyena Modimo o kene. Ebe wena ya ta etsang tsotlhe ka Kriste morena. Amen. Amen. A re duleng fatshe. You may be seated. Putheo e halalelang tumelle ke boele o seng ona ko dumedise ka lebitso le letle le lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang. Congregation of the Lord, allow me this morning to greet you in the name of the wonderful Lord, the Son, and the Holy Spirit. Ke ka o ke reng ha o boke ntate rona ya mahodimong. That is why we say, may we glorify the God who is in the heavens, Bane khotso le khanya di tle ho rona ka lebitso la Kriste mabaledi wa so rona. that peace and light may come unto us in the name of our Lord Jesus Di Christ, tsebe hore matlafatsa. so it can fortify us. Me sefatlhego sa Jehova se kgantshetswe ho rona. May his face shine upon you. Tsotsong ona ke tla mema nna le wena ya keneng ka hare ho putheo ena. At this minute, we invite you and I who has entered into this Ge congregation. futse tlase a sefate sena sa tumelo. May we take a rest under this tree of belief, Re tsebe ho nya qoqotho tsa rona tse so nyogilweng. we can quench our thirst, Re kene sedibeng so we can go into this world, sa setlolo sa Luisa moradi wa the Eunice. grandchild of Louisa, the son of Louis, Mogherika e leng moeteledi ya tsamaileng le Paulos ka dinako a tsotlhe. Greek who was Paul's companion at all times. Buka ke ya pele ya Timothea. The first book of Timothy, Kgaolo ke ya bone. chapter 4, Temana ke ya 13. verse 13. Mema ke kana. Ku kupile mema ke kana. O lebetse Hosanna 238. A re rateng Jesu ke monga bophelo. Hosanna 238. A re rateng Jesu ke monga bophelo. Sorry, 289. A re rateng Jesu ke monga bophelo. Ari morate.
ke a bona e thata o lokile ya fumaneng lengwalo a re balele lona temana ke Timothea wa pele kgaolo ke ya bone temana ya 13 fela Ka Sesotho. Amen. ya ka iqotsang ka puo e nngwe sele kampo puo ya English lentswe la modimo le sa foseng a leke le dule ka haro le dipelo tsa The rona word of God that is always right, may it sit in your hearts. sengwana ke tlo kopana le lona jwala ka morutabana This morning we are approaching you like a teacher. jwala ka morutiši balo a ntse a re nka pensele le pene le pampiri o ngole Like Reverend Shibalo always says that you need to take notes, take your pen and paper and take notes. ka bonna ke a kwetliswa o ruta bana ke kwetlisitswe a sa efankgedi Muruti was not trained to teach kids, but he was trained to give the sermons. batsatsing lena ke tlo leka o kwetlisa mo nka kgonang ka But teng today he is going to train where he can. lengwalong lena la Paulose ho Timothea In this scripture of this letter of Paul to Timothy, le ngwetse nakong eo ka yona mphutho ena ya pele ya bakreste e neng e hlomile it was written at the time where the first congregation was being established. Timothea e ne le moetapele e monyenyane kampo ya tsamayang le Paulose dilemong tsa etsa botjha Timothy was one of Paul's companion and he was still a youth, he was still young. Timothea o mentarilwe kampo o rutilwe ke Paulose ntho tse ngata tsa lentswe la modimo Timothy has been mentored by Paul in most things about God. o ne a mo tlohella hore a komale phutho ya He Efese let him lead the Ephesians congregation. lengwalo lena re le badileng In this scripture that we just read, le ngwaletswe o fa Timotheo tataiso ka mo a ka etellang phutho ka teng it was given to give Timothy guidance on how he can lead the congregation hape le o sebetsa ka dithuto tsa bohata tseo ne di tletse ka hare ho motse ona wa Efese and to teach against all the bad things that the Ephesians were doing and saying. ne a ba kgothalletsa hore ba tloe dithutong tsena kampo bophelong bona ba bona ba bohata ba be le bophelo ba It bomodimo was encouraging them to move away from the evil ways to come to the divine life. mona kgaolong ena Timothea In this chapter that we read, Timothy o fana ka taelo mabapi le hore na ba tsamaise jwang moreneng kampa ba itshware jwang moreneng he is giving them a commandment on how to behave in the Lord. tlo mongwe Timothea ka nako eo Maybe Timothy at that time, bane o ne a santsane a le monyenyane dilemong tsa hae because he was still young at age, o ne a tobane le tseo a di bonang boitshwaro ba baetapele le ba setjhaba seo he was facing everything that he was looking at, the behavior of that Ephesians. puo ena ipotsa mohlomongwe e ne le hore na ke ka lebaka la eng ba phela ka tsela eo ba phelang ka Maybe the yona question that he was asking himself is, why are they living life like the way they are ke doing? mo Paulose a mo kgothalletsang teng This is where Paul encourages him o ba motlhala o jwang ka hare ho setjhaba seo to be a good example in that city of Ephesians. o mo hlalosetsa o ba o tlameile a be le boitshware bo He jwang explains to him how he shall behave. o mo kgothalletsa hore na o tlameile a ineele eng He explains to him how he shall conduct himself. mo a mo layang hore a ineele tayong ya moya o He halalelang gives him a commandment to be always under the Holy mo laela Spirit. hore a be tayong ya ho bala He needs to always read, tayong ya ho bua le tayong ya ho to ruta always speak and always teach.
Mehleng eo ka yona lengwalo lena ha le ne le ngwala. At that time when the scripture was written, Batho ba bangata most of the people, ba ne ba sena mohlomong re ka re ke tsona dibuka dibaebele kampo moo ngwadiwang teng. they didn't have books or Bibles or notebooks where they can write Tumelo on. e ne e tlameile e be e le ka hare ho dikelello tsa bona ho feta maqepheng ao Their ba neng faith ba was ka supposed to bala. be in their minds more than being on notebooks where they can read. Bala Bebele phatlalatsa. To read the scripture in public, O ne o hlokahala lentsweng la you Modimo. needed to do that from the Word of God. Mona temaneng ya rona. In the scripture that we read today, Paulos wa tisa kampo o tisa bohlokwa ba ho bala ho Timotheo. Paul confirms to Timothy the importance of reading. O mo hlalosetsa hoba a bale mangwalo a sedumedi. He explains and tells him that he needs to read the scriptures. O mo atisetsa hore ha ngwala mangwalo o a bala a ithuta a rutele ba He bang. confirms to him to say when he reads and writes, he needs to teach others. Le hoja temaneng ya rona e ne e ngweletswe ka mehleng eo totobatsa mangwalo a Bebele. Even though the scripture at that time, it was written to show the scripture of that time in the Empa Bible. molao motheo wa yona o tsepame ho ithuteng le ho bala. But this commandment rests on reading and teaching. Le mofuteng wa tsebo eo ba tla e fumanang ha ba bala ba And the ithuta. type of knowledge that they are going to get when they read and teach themselves. Haholoholo batho ba neng ba mamela Timothea mehleng eo. More especially the people who were listening to Timothy at those days. Le lefatsheng la kajeno. And in this world too, Leo re le shebileng le potlakileng haholo. that we are facing, and it's very fast. Ho bonolo o hlokomoloha thuto ya ho bala. It is very easy to just leave this teaching of reading. Ho bonolo o hlokomoloha ho ithuta le ho bala dintho tse It is nepahetseng. very easy to let go or to not read and to teach yourself important things. Baithuti ba bangata ba kgaoletsa bophelong ba bona. Most scholars, they want a shortcut in their lives. Diputheong tse ngata ba potlaka kampo baithuti ba bangata ba potlaka ho nka ntho tseo tsa ba hlolang tse tla ba matlafatsang tsatsing In lena. most cases, most of the scholars in the congregation, they bite more than they can chew. Ba bangata ba kgetha boithabiso feta ho ithuta. They choose joy and celebrations more than learning. Le ha ho le jwalo, Even so, Bebele ya rona e re ruta bohlokwa ba ho our ithuta. Bible teaches us today the importance of Ho reading. ithuta mangwalo a sedumedi. Reading and learning the scriptures of God, Empa ho ithuta hape le karolo tsa bophelo bo re bo but phelang. also learning the other parts of the lives that we are living. Mona Timothea ke mo Paulos ke mo a kgothaletsang This is Timothea. where Paul is encouraging Timothy. O re ho yena o inniele ho bala. He says unto him, devote your life unto reading. O bale phatlalatsa mangwalo. Take time to read publicly these scriptures Hape o boele o inniele ho and ithuta. devote yourself unto learning. Le ha le jwalo ha temana ena e bua ka Timothea mehleng eo. Even so, even if this scripture is talking about Timothy A at neng that a time, rata ka bala lentswe la the way Modimo. he liked to read the scriptures of God. Empa o re ho yena ke boithuto bo bo tla mo matlafatsang But boetapeleng he ba says hae. unto him, these are the teachings that are going to fortify you in Ke your ka hoo leadership. a sebedisang mantswe a reng o inele ho bala le ho That is kgothatsa. why he uses these words, devote yourself unto reading, O learning, re a and encouraging. kgothatse batho bao o fihlela a He says he needs kgutla. to encourage those people until he came back. Mona Timotheo ka lentswe la seadingwa o sebedisa the word to devote himself. Here, Timothea is using this word, the English word that says, "Huinehela." To devote is a Greek word, Huinehela ke lentswe la Segiriki, meaning to apply himself, se bolelang ho ba le boitelo nthong o e etsang. give attention to, Ho fa nako ya hao ho ntho eo and o e also to etsang. occupy with.
le ho etsa ho ya ka ditakatso. This embodies the continuous and the intentional way of doing things. Ena e o fa ditaba tse latellanang tse o tlamehang ho etsa ka tsela e And the commitment to do whatever you are le doing. boinehelo ba seo o se etsang o inehetse ho And therefore the sona. students must also learn to read and to study. Ka hoo he baithuti ba tlameha hore ba ithute ho bala le ho ithuta. Not only to study the word of the Lord, E seng fela ho bala lentswe la Ntate Modimo, and not only to study once, empa fela e seng ho bala hangwe fela. but it should be a regular thing and an ongoing in their E lives. tlameha hore e be ntho e o itlwaetsang ho e etsa e tswelang pele. Public reading of scriptures also can enhance them. Ho bala phatlalatsa ho ha mangolo le hona ho ka le At the thusa. time when the letter was written, Le ka nako eo ha lengolo lena le ne le balwa, le public ngolwa, reading was a primary thing to the time or to the people of Ephesus at the time. ho balwa ha phatlalatsa e ne le ntho e tlwaelehileng They were ba reading the Efese. word of God and they were teaching each other the word of Ba ne ba God. bala lentswe la Ntate Modimo ebile ba ithuta ha mmoho le The lentswe la same Ntate way Modimo. that the scripture was essential to Timothy at the Ka time, tsela yona eo lengolo lena le neng le le bohlokwa haholo ho but Timothy ka nako eo. studying and the ministering of Timothy to the Ephesians was also important. Empa ho ithuta le ho ruta ba Efese ka nako eo ho ne ho le Because bohlokwa reading haholo. and teaching was more important to enrich their souls. Hobane ho bala le ho ngola le ho ithuta ho ne ho le bohlokwa haholo It was matlafatsa ya important to bona. enrich their mind at the Ho time. ne ho le bohlokwa le ho matlafatsa dikelello tsa bona ka Because it nako was eo. also helping them to understand or to become the critical thinkers. Hobane ho ne ho ba thusa hore ebe batho ba kgonang ho It was tsitsa haholo helping ha ba them to nahana. also to understand the world around them. E ne ba thusa hape le hore ba tle ba utlwisise lefatshe leo le ba phelang ho lona. It was equipping them with the knowledge of life that they are going to face in whatever they were E ne doing. ba matlafatsa ka tsebo ya bophelo bo batlang ho bophela le ntho e nngwe le nngwe ba tlo ho e etsa. Because the preaching at the time also involved the engagement like today when the preaching involved engagement with the church. Hobane dithuto ka nako tseo di ne di amahangwa le batho ba kopanang le batho ka nako eo jwalo ka ha re etsa le kajeno. While teaching focus and also on providing instruction to the church of Ephesus. Ho ne ho bile ho tsepamisa maikutlo haholo ho fana ka ditaelo ho kereke eo ya ba Efese. Paul is emphasizing the need to Timothy Paulos o toboketsa bohlokwa ho Timothea to be both a student and a teacher at the same hore time. e be moithutwana e be moruti ka tsela And he eo was ka nako saying e to le nngwe. Timothy, he must teach the scriptures of the O Lord. ne a re ho Timothea o tlameha hore a rute mangwalo a Modimo. But on the same time, Timothy must also be the student of the word Hape of the hape Lord. a be a kgutle e be moithutwana wa lentswe la Modimo hape. Not only to learn for himself. E seng fela hore a ithutele for yena le When mong. Timothy has learned the word of God, he must also pass it to the Ha other people. Timothea a se a rutuwe a ithuta lentswe la Modimo o tlameha hore a rute ba bang le yena. Whether through teaching or mentoring, Hore fela ke ka thuto kapo ke ka ho he must kwetlisa ba also bang. share the knowledge to the community of O Ephesus. tlameha hore a arolelane seo a ithutileng tsebo ya hae ho ba Efese ka kakaretso. Paul himself is a person who is more educated. Paulos le yena ka motho ya neng a rutehile haholo. He is giving this guidance to Timothy to read and to read. O fana ka tsela ena ya taelo ho Timothea hore o tlameha hore a bale a be a ithuta. Because Paul has also understand and learned the importance of reading to the life of the people of Ephesus. Hobane Paulos le yena o utlwisisitse bohlokwa ba ho bala le ho ithuta le ho He ruta ba emphasized Efese. that teaching enhanced their own ability to understand O things. toboketsa hore ho ruteha ho mo fa bokgoni ba hore ba kgone ho utlwisisa dintho. When they have learned and they have read and they have been taught, they can be better people. Ha ba se ba badile ba be ba rutwa ba nka dithuto tseo e tla ba batho ba betere ka And their hosane. mind will be able to absorb and face the life out Le there. dikelello tsa bona di tla nka seo a se rutuweng e be se ba tswela pele ba lo etsa. And their tseo mind ba will di- also ba be di able to rutuweng. face the world with understanding and with the knowledge of the word of Le God. dikelello tsa bona di tla etsa hore ba kgone ho tobana le lefatshe le di-challenge tse etsahalang mo The lefatsheng. teaching that is talking about, it says, and the reading that is talking about, it is to grow their intellectual capabilities. Dithuto le ho rutwa hona ho a buang ka bona ke ho hodisa dikelello le menahano ya bona le tsebo ya bona. Because he quoted it as one of the
to expand their knowledge. Hobane o iqotsitse jwale ka dintho tse hodisang kelello le tsebo And ya bona. to understand the world of Ephesus that is full of people with a lot of adultery. Hore ba kgone ho utlwisisa congregation ena ya Ephesus e tletseng We ka must botho. remember what kind of community that Timothy was facing Re with. tlameha ho utlwisisa hore na ke setjhaba se jwang seo Timothy a na tobane le sona. The people who were no longer obedient, they were no longer obedient to the word of God. Ele batho ba neng se ba sa laele ditaelo tsa ntate Modimo. They were starting to do what they want and what they like at the Ba ne time. ba se ba qala ho iketsetsa ka boithatelo ba bona tseo ba di ratang. So Paul was more important concerned with the behavior of the people of Ephesus. Jwale Paulos o ne a batla a na le bothata ba tsela eo ba seng ba ithuta ba And that is why he says to Timothy, teaching horizons their brains and their scope. ke ka ho a reng ho Timothea bohlokwa ke ba hore ha ba rutwe ba tle ba tsebe ho eketsa dikelello tsa bona. The books that they are reading and the books that they need to understand as the people at the time Dibuka tseo ba di balang le dibuka tseo ba tlamehang hore ba o di utlwisise ka nako may eo. also be the general books of the books of history, science, and others. E ka ba fela dibuka tse general tse leng tsa mahlale tse leng tsa history. Because if we look at the book of Proverbs, it talks about the very same thing of learning and teaching. hobane ha re sheba lengolong la diprofebia di re jwetsa ka yona taba ena ya hore re tlameha ho bala le ho ithuta. Because it says that the wisdom is in the understanding of the word of God. Hobane le re bohlale bo dutse kutlwisisong ya lentswe la ntate Modimo. So reading helps them to gain more understanding. Jwale ho bala ho ba thusa hore ba ekelletswe kutlwisiso. Reading allows us to see beyond our eyes what we can see and we can visualize. Ebile e etsa hore re bone ka nqane ho tseo mahlo a rona a di bonang kapo a For di students, it's nahanang. critical for them to learn, to understand that reading is critical. For baithuti ho bohlokwa hore ba hlokomele hore ho ithuta le ho bala ho bohlokwa haholo. It is crucial because the more they read, the more they study. Ho hlokolotsi hobane ha ntse ba tswela pele ba bala ke hona moo ba ntseng ba The more ithuta they are better faced or better equipped to face the world. ke moo ba tla bang le dihlomo tse beterenyana tseo ba tla tobana le When lefatshe they ka study tsona. and read, they are better equipped to face their challenges academically so. Ha ba ntse ba bala ba ithuta ba bana le dihlomo tsa ho tobana le diphephetso tseo ba di When they shebileng. equip themselves by reading and studying, they are better equipped to face or to pursue the better careers in Ha life. ba ntse ba bala ba ithuta ba kgona le hore ka hosane ba kgona ho ba le di-career tse batlang di le betere. If they are able to read and to study, they are able to take the informed decision of life. Ha ba kgona hore ba bale ba be ba ithute ba kgona ho etsa decision tse ntle ka hosane. They grow intellectually so. Ba ya hola le dikelellong tsa bona. And they are better people, or they are built to become the better people in future. E ba batho ba bang ba betere ba ka hosane. They are able to analyze the information before them and apply them accordingly. Ba kgona le ho shebisisa ditaba le pele ba ka di phethahatsa. And this lead to them to understand the word of God better than what we do Sena se ba maybe. dumella hore ba utlwisise le lentswe la ntate Modimo le ho feta For as the pele. Christian children and as a Christian child, we need also to equip ourselves with the understanding of the word of Hobane God. jwalo ka ngwana wa mokreste o tlameha hore o imatlafatse ka lentswe la Modimo. That is why Paul was saying to Timothy, devote yourself to the teaching and reading of the word Ke of ka hoo God. Paulos a na re ho Timothea inehele ho baleng le ho ruteng lentswe la Modimo. And he was saying in chapter 2, verse 15, O ne a re kgaolong ya bobedi temaneng ya 15. do your best to present yourself Etsa ka hohle hore o iponahatse ho to batho. God and to approve yourself as one of the equipped person. O iponahatse le ho Modimo e le e mong wa batho ba nang le And to matla. be a worker that is not ashamed to face challenges. O be mosebelesi ya sa swabeng And hore so a that be you le can be able to diphephetso. handle the world in truthful ways. A kgone hore a tobane le lefatshe hantle. By reading the Bible, Timothy was taught and was more advised that
he will be able to deal with the problem of ka ho Ephesus. bala ha lentswe Timothea o le a fuwa tiisetso ya hore o tla kgona ho tobana le Because he diphephetso was tsena tsa becoming Efese. closer with the relationship, becoming closer with the relationship with God. Hobane o na ntse a atamela dikamanong tse haufi le ntate He Modimo. gained insight to be with O God. kgonne ho ba le information eo ya hore a be le And he Modimo. became the better person closer to God. Ene a be a ba motho ya beterenyana ho feta pele By a becoming a atamelaneng better le person Modimo. closer to God, you need to be disciplined. Ho ba motho ya atamelaneng le Modimo o tlameha hore o be motho ya The world nang that le we are bokgoni. facing today, a discipline is the most difficult things to have. Diphephetso tseo re shebaneng le tsona di etsa hore ho be boima hore re be bana ba In Modimo. today's world, the social media and television and games have taken the center stage of our Matsatsing a children. kajeno social media le dipapadi tsena tse re di bapalang difounung e se le Therefore, tsona tse it can nkileng be nako e challenging ngata. for anybody who's studying to become more focused. Jwale e ba phephetso ho motho eo a balang hore a tle a tsepame dithutong tsa hae. That is why discipline is the key in anything that you want to do and to achieve. Ke ka hoo ho le bohlokwa hore re be disciplined ho ntho e nngwe le nngwe e re We need to batlang be ho e disciplined in fihlela. order to be successful academically and in life. Le hore re kgone ho tswela pele dithutong hape le bophelong. In Proverbs 12 chapter 1, it says to us, Diprofebia wa 12 temaneng ya pele e re ho rona. whoever loves discipline loves knowledge. E mong le e mong a ratang kgalemo o rata tsebo. And whoever hates correction is stupid. Yo a Unquoted. hloileng ho correctiwa o bothoto. But that is how difficult it is for a discipline. Ke ka mokgwa o discipline e leng bothata ka So when you teng. commit yourself in reading and studying, Empa ha o inehela bophelo ba hao ho baleng le you ho gain a ithuteng, self-control to o yourself. fumantshwa self-control ho bophelo ba hao. You become a patient person who understands how to live with the next O person. ba motho ya nang le mamello ya kgonang ho utlwisisa hore na a phedisane jwang le batho ba A bang. discipline will carry you to the next step of life, Kgalemelo eo ke yona e tla etsang hore o tlohe temaneng ya pele o ye ho ya bobedi bophelong. including your career and your relationship with the world. Ha mmoho le mosebetsing wa hao le dikamanong tsa hao le lefatshe. A discipline will make sure that you gain wisdom of Ho life. ba le kgalemelo ho etsa hore o fumantshwe bohlale ba bophelo. Gaining wisdom, you cannot only do it without God. Ho fumantshwa bohlale o ka se bo fumane ka ntle ho ntate Modimo. We need to understand that academic successfulness is important. O tlameha hore o utlwisise hore ho tswela pele ha dithuto le hona ho bohlokwa. But we must do that with the guidance of the Lord because the wisdom comes from Him. Empa re tlameha ho etsa eo re latela tsela e re tswang ho Modimo hobane bohlale bo tswa ho That is why the yena. Bible tells us that wisdom is more important Ke ka hoo Bebele e than re- the guide itself. ke ka hoo Bebele e re bontshang hore bohlale bo bohlokwa haholo ho feta ho bontshwa tsela. See, when you are guided, the wisdom that we get is even more better than gold itself or earthly things that we are having. Bohlokwa ba ho ba bohlale bo bohlokwa bo ebile bo feta le gauta kapa silifera eo re nang le yona. So reading is one of the primary guidance that we need to get in order for us to have wisdom. Jwale ho bala ke yona fela ntho ya bohlokwa e leng important hore re tle re be le bohlale bo. Whether we are reading our Bibles or whether we are reading our school books, it is Hore important. na re bala Bebele ya Modimo kapa re bala dibuka tsa rona tsa sekolo empa ho bohlokwa ho bala. Because it will help us navigate and deal with the challenges that we are facing. Hobane ho tlo re thusa hore re kgone ho tobana le diphephetso tseo re shebaneng le tsona. For students, it's important that you gain knowledge today. Ho bana ba sekolo ho bohlokwa hore o fumane tsebo It kajeno. is important that you equip yourself with the better knowledge today. Ho bohlokwa hore o iphe ditlhomo tseo tsa tsebo kajeno. It is important that you equip yourself with the understanding of the future. Ho bohlokwa hore o tlo fumane tsebo eo kajeno ditlhomo tseo di tlo o thusa ka hosane. Because the future is what you make today in order to succeed and see it in Hobane future. bokamoso ba hosane ke bo o bo etsang kajeno, o qala kajeno hore o tlo tswele If pele your ka hosane. foundation to the future is not good today, Haebe motheo wa hao wa bokamoso o se right ka if your development to the future is not good today, haebaneng le hore kgodiso ya hao ya bokamoso bo se right ka you will jeno, not be able to see it. o ka se bo bone ka hosane. In other way around, you won't be able to pass your exams unless you
you prepare to pass your Ka exams. mantswe a mang, o ka se pass le dihlahlobong tsa hao ha o sa itukisetsa You hore won't o be tlo able to pass. succeed if you don't devote yourself to be O successful. ka se tswele pele haebe o sa inehele hore o kgone ho tswela pele. You won't be able to see the future that is bright if you don't prepare for it today. O ka se bo bone bokamoso bo tjhatsi haebe o sa bolokisi kajeno. So therefore you need to start with your spiritual growth. Ka ho he o tlameha hore o qale kajeno ka kgolo ya semoya. And remember, as a Christian child, reading a Bible is part of the spiritual growth that you need to have. Hopola jwalo ka ngwana wa mokreste ho bala Bebele ke karolo ya ho bala le ho ithuta. As a Christian child, you need to know that you prepare your future by being obedient. Jwalo ka ngwana wa mokreste o tlameha hore o lokisetse bokamoso ba hao ka ho inehela le ho ikoba. As a Christian child, you must remember your ethos today determined who you will be Jwalo tomorrow. ka ngwana wa mokreste tse o di etsang kajeno ditumelong ya hao ke tse o di tla phethahatsang bokamoso ba hao. The earthly things that are before you may not be able to guide you for the future. Dintho tsa lefatshe tse leng ka pela ha mahlo a hao e ka nna ya ba tsona tshitiso hore o ye bokamosong ba hao. But you must devote yourself in reading and studying. Empa o tlameha hore o inehele ho baleng le ho ithuteng. Qetellong bana beso, In conclusions, brothers and sisters, thuto ha ena botsofe. reading doesn't have age. Ha o ka Studying hopola doesn't have ntate Hot Sticks Mabuza ke e mong nyana re kileng ra bona o bontsha hore thuto ha ena If we boholo. can remember one of our elders, Hot Sticks Mabuza, he showed us that reading O ne a and se a studying tsofetse doesn't ha have age. fumana lengolo la hae la matric. He was very old when he obtained his matric certificate. Na ile khalala ya mmino a ne a tseba ho bina, o ne a ho bona hore kelello ya hae ya thuto ha e mo fihlisi mo a ratang ho ya Even if teng. he was a well-known musician, but he saw that his knowledge of academic A knowledge bona o le doesn't make him bohlokwa hore reach a where he wants. ithute a tseba ho bala dikontraka And tsa he hae. realized that it is important to study so he can read even his contracts. Ka morao ha lengolo la hae o ile a tswela pele a etsa lengolo la philosophy university. After matriculating, he continued and did a diploma. O or a entse degree in jwalo a philosophy. se a le dilemong tsa boqheku ba He did hae. so while he was already old. O bala bana betso ha o tsofallwe. Studying doesn't have age. O ithuta ha o tsofallwe. Reading does and studying doesn't have age. Thuto ha e tsofallwe lefatsheng lena re phelang ho lona. Studying doesn't have age limits here on earth where we Ka live. hopola mane Republicing ya Roma o na le motho ya tsebahalang You can haholo. remember there in the Roman Republic there is a well-known person. Mosisi Marcus Pontius Cato o ne a tsebahala e le mosisi ya hlwahlwa Roma. He was called Pontius Cato, who was a governor, a very good governor at that time. Itse ka nako eo ba introduce puo ya Sekgerika. At that time when the Greek language was introduced, Ha e fitla puo eo ya Sekgerika, Marcos o ne a sa tsebe ho e when it bala. arrived at that time, this governor Marcos couldn't read it. Ka dilemo tsa 80 o ile a ithuta ho bala puo eo ya He was Sekgerika. 80 years old, but he learned how to read this Greek language. Bane le ntse a ne a na le tsohle empa o ne a tlhoka thuto kelellong ya Because even if hae. he had all the riches, but he needed that knowledge in his Le mind. motsemahali ye moholo mane o la Canada. Even a well-known person there in Canada, Sir William Mollock le yena o ne a fumana kgau ya hae ka dilemo tsa 90. Sir Wilton Moloch, he also got his award at the age of 90. O ne a inetse ho bala a ntse a He tsofetse. devoted himself to studying even at his old Bane o ne a age. tseba ho bala o bula kelello ya Because he hae. knew that reading and studying, it opens up O your ne a mind. tseba ho bala o mo etsa motho ya kaone lefatsheng. Because he knew that reading and studying, it makes you a better person. Bala o mo etsa motho ya nang le seriti lefatsheng. Studying, it gives you that, that devotion as a person. Bala o mo etsa motho ya kekeng a di a ja ditshila tsa dithoto kampo tsa bothaka tsa He hae. knows that you won't be crooked by anyone if you are well O le informed. motjha o tlameile o ikemisetse ho bala. As a youth, you must devote yourself to O le studying. motjha o tlohe ka hare ho ntho tsa lefatshe tsa mavusong hobane di keke tsa ho As the youth, thusa. you need to leave the mundane things of Mavuso because they will O not. le do you any motjha o tswe nthong tsa bo short left hobane di monate
empa di keke tsa o leave thusa. everything that is about being happy and going to the taverns and Le all rona that because they want bontate re ke re bale re tswe ditulong tse bitswang ka bo spetnino ban di keke tsa o we thusa. as fathers as well, we need to leave Tla those be wa places kopana and le bana study, ba hao ditulong tseo sa tsebe ho because you will bala. end up meeting your kids in those wrong places. Le bo mme ke a tseba le ya matha di beehive le tla ba kopana le bana ba Even the lona. mothers stop going to those places because you will meet your Tswang children mo in there. lebaleng. Move away from those places because Batjha you ba will rona meet your kids there. tswang ditulo tsa bontate Zexi ene o etsa thuto le ruo empa lona ha le etse Our youth letho. leave those places of the sad person because they Ke a want to tseba go ntho tsa anywhere. lefatshe di We monate. know that the mundane things are very joyful. Bujuklane di monate o tjheswa Going to nyama. the Chisanyamas is very Ke a nice. tseba o molate ha Pablo o tjheswa We know that nyama. it's very nice to go into Ke a those tseba towns. Zenzui We know that monate. going to this place Ke a is tseba joyful. ekhaya e We know that those monate. places are very Empa ha e nice. fete o But bala. it doesn't Ha e surpass fete o studying. It ithuta. doesn't surpass studying. Bala. Study O and bale. read. O tsebe o ja So you can monate. have that Hore ha o knowledge. padile o keke wa tsamaya ka Mercedes o sa bala. Because if you do not study, you Thuto won't e drive fana good ka cars. BMW. And the Thuto education e gives fana you ka a Lamborghini. Education gives you Lamborghini. Thuto e fana ka Dubai. Education takes you to the trip Thuto to e fana ka Dubai. Parisian. Education takes you to trips Thuto to e fana Paris. ka tikete ya business class ya Education gives you sefofane. the business class to the Thuto e air. fana ka Mauritius le Seychelles. Education gives you the trip to Seychelles and Thuto e Mauritius. fana ka penthouse le watleng. Education gives you those penthouses Bala. besides the ocean. Bala. Study. You need to study. Bala. Study. Bane o keke wa ba le tendera o sa Because you won't ruteha. get those tenders if you Ha o are sa not educated. bale. If you are not Ha o sa bala. learned. If you are not Fumana learned, you tendera. won't get that O tla ba tender. jwalo ka ntate mong sale ka mmona a fumane You will tendera. be like one of the persons that Fumane Ruti tendera ya o saw. koloma ka mona thoko a He tsela. got a tender to clean besides the roads. Ha o ntse o mo shebile ntate ona. When you are looking at this, O jara kampa o hula kariki ka V-class. he has O this kentse metšhini trolley. e cleanang ka hare o kariki ya e hulang ka He has a V-class. trolley with a V-class. Motho ya He's jwalo o having that tshwana le trolley. ntate ya fumaneng A person tendera. like that is a person who Ya got ya a o aha tender to tsela. build the O tla roads. tseleng ka Golf GR. And then he comes to Motho that ya road with the jwalo o Golf fumana GR. ya fumaneng A person tendera. like that is a person Ya who o got aha a tender, who dikolo. got a O tla tender to build kentse diphahlo schools, tsa di Gucci le di and then Levi's. he comes wearing the Motho ya jwalo o tsamaya ka di labels. flip-flop tsa di He Levi's. comes wearing a A ntla flip-flops ka- of a kena ka hare o Levi's, seretse. and then he comes in Wa into bona ha the ona mud, thuto. but you can see that there's Kelello no ha knowledge, eyo. there's O no tletse mind, bothotho. he is foolish, Ha a kena he sekolo. didn't go get Motho ya jwalo wa education. bona kelello ya hae ha ya A person buleha. like that, you can see that Motho ya his jwalo mind wa is bona not kelello ya open. hae ke e You can see that kgutshwanyana. he is Motho ya close-minded. jwalo a tsebe ho ba thuto le ho A bala person like di etsa that kelello e be doesn't know that hantle. reading and studying education, it opens up your mind. Ba bone bontate ba sa balang. You can look at those gentlemen who are not so Ba educated. shebile mona lefatsheng. Look at them here on earth. Ba jarile dibeke ba phathagile dibeke tse ngwetseng mabitso bitso. They have those man bags with Ba those ntshitse labels. mekhaba ba jaifa le And bana. then with their pot bellies. Ha o na le dancing thuto with ke the ke wa kids. di etsa When you are ntho tse educated, you jwalo. won't do such. Motho ya A jwalo person like a that, ke ke a di etsa a na le thuto. you won't do that if you are Ke ke wa well fumana educated. professor e ntshitse mekhaba ka dibeke You tsa di won't see a Levi's. professor with a Ke pot ke wa belly. fumana ngaka e ntshitse You won't mekhaba find ka di a doctor with a pot belly and then doing those with the children. bala Study, bala. study. Bale ha o na le matric o badile o ke ke wa etsa ntho tse sa tse If you tswileng have tseleng. only matric, you can also not be led astray. bala ngwaneso. Get education, brothers and Ke ke wa sisters. phasa tendera ka o hopola o batla I mean matric ka o hopola o tla ba le tender. You won't just pass matric with the Tlohela mind of strata having a ngwaneso, tender. bale. Live away from the streets Batswadi and ba get ka e bang education. example baneng ba lona. Our parents, may you be Balang. exemplary to your kids. O Get balele lentswe la education, Modimo. read
Read the o word bale of God. di-novele, Read o the bale novels. dibuka, Read o the seke wa books. balela bana ba hao mavuso. Do not tell your Hobane kids ke about bokamoso ba, se bokamoso Mavuso bo botle because ho that is bona. not a good future for them. Balang bana beso. Read and get educated, brothers and Ithuteng sisters. Read and leetong lena la study. bophelo le re leng ho On this ona. journey that we A re ke re are, ikgafeleng ho bala. let us devote ourselves Leetong to lena la studying. bophelo le re leng In ho this ona. journey that we A are re in, ikgafeleng ho ithuta. let us devote ourselves Leetong la to bophelo leo re teaching. leng In this ho journey ona. of life that Ho we are bohlokwa ho in, ba le bokamoso bo it is botle. crucial to have a Bokamoso bo ba beautiful bophelo future bo botle le bophelong. because that is O the tla bo life that you fumana ka ho want. The bala. future that you are going to O tla bo get fumana only ka ho with bala lentswe la education, Modimo. only by reading the O word tla of fumana God, ka ho bala dibuka tsa by reading the lefatshe. general O tla bo knowledge, fumana ka ho bala ntho tsena tse by reading lefatsheng. everything that is around Bala. you. O re o Read tle o be le bophelo bo so botle. that you can have a good Paulos life. o re o Timotheus, Paul says to Timothy, Bala. read, o ithute learn ho fihlela ke kgutla. until I come back. Bala. Read O rute le ba bang. and teach others. Bale ntho tse lentswe la Modimo. And read also the Le word of lona bana ba God. ka tsatsing lena. And you, our Ha children dithuto today, tsa lona di qala kampo di-exam tsa lona di as your qala. exams are about to Balang. begin, study. Tlohelang phone tsa lona. Leave your phones Ha behind. di na exam scope. They don't have exam scopes. Twitter tseo le tsamayang ho tsona ha di na The exam social scope. medias that you are in, it doesn't Facebook tsa help. lona ha di na The exam Facebook scope. that you are in, it won't help Balang you. thuto tsa lona. Read and study your Thuto books. tsa lona The dikelellong tsa lona. books are, the Ke wa knowledge is in kena your ka mind. hare ho exam room le phone ya You hao. won't get into the Ke exam wa room kena with ka hare ho your phone. exam room le motswalle wa You hao. won't enter the exam Ke room wa with your kena ka hare ho friend. exam room le eo chatang le You yena ka won't enter Facebook. the Ke wa exam with kena the ka hare ho Facebook exam friend. room. You won't go into the O sa exam room ikemisetsa wa pass. when you are not well prepared. Bala. Study. Bala. Study. Tlohela ntho tsa lefatshe. Leave the mundane Ke things. boa lora o ba tender. O tlo ngwana a re ke lorile hore ke o ba le Do not di-tender. dream about having tenders. Batswadi ba rona ha re guide bana ba rona. Our parents, we need to guide our kids. You can't guide your child hore monna o tla o ba le di-tender tse ntle. You won't guide your kid about having tenders. Tlamehile o be ra tender kampo ra kgwebo ya You badileng. must be a businessman or woman who's well learned and Bala. educated. Study Hore o tle o be le bokamoso bo so botle. you can have a beautiful future Fihlela Modimo a tla. until God comes A tla re ntlafatsa. and A fortifies fumane re us badile. and finds us Hore re really be learned. di-doctor a re baleng. So we can be Hore re be doctors, di-psychologist a re so we can baleng. be psychologists, let's study. Hore re be di-engineer a re baleng. So we can be Re be boramahlale di-accountant a re ha re baleng. baleng. So we can be Ba boradipalo di-lawyer ha a re re baleng. baleng. To be lawyers, we seng need ntho to tsa study, lefatshe. not the mundane things, Empa dibuka tsa rona. but the books, our books, school Le lentswe la books, Modimo. and the scriptures of God. Amen. Amen. Ke kopa o simpho a feletse lentswe la rona ka thapelo. Mo ahlodi emo holo o tla kgutla a tietswe hare ke bale hodimo a tlilo a hlola bahae lefatsheng. A tlilo kgetha nkutsa le sa ka la hae. Re a rapela ho Modimo ntate, Modimo mora, moya o halalelang. Kreste ka lebaka la mora wa hao ya nnotshi o re nehetseng yena. Hoseng hwa letsatsi ke le Modimo re tlisa tanki le ditlotliso ho wena qhoboshiane senatla sa lehodimo. Hobane re tseba hore Modimo wena o Modimo ya sa foseng. Jwale re leboha lentswe la hao leo re romeletseng lona ka mohlanka wa hao. Leo Paulosi a neng a jwetsa companion ya hae e leng Timothea a mo kgothaletsa ho bala le ho ithuta ha mmoho le ho ruta lentswe la hao. Jwale bana ba hao ke bana Modimo ya nang le matla ohle
bao re ba kopelang ho wena hore ba tle ba inehele Modimo, ba inehele nako ya bona ho baleng, ba inehele nako ya bona ho ithuteng, hore ba tle ba be le masene Modimo ya nang le matla ohle. Re a kopa hore lentswe la hao ha le badue ka mehla le matsatsi Modimo, le tle le ahe ka hare ho dipelo tsa rona Jehova ya nang le matla ohle, re tle re tsamaye re kgutlele malapeng a rona, re lo phethahatsa ka tsela eo re rutileng ka yona. Re kopa tsena le tse ding ka lebitso le matla la Morena le Mmoloki wa rona Jesu Kriste ya bokwang ka ho sa feleng. Amen. a re khutlisetsa mosebetsi o the finance committee ke ba lebohe re tswele pele ka tshebetso ya rona re fumana pina e matla the finance committee ba tswele pele.